اف کردای زیدی دمکی کرتل سنتر باجار موصل خواگهاندیه باجار دهوکه جوان نهمهن لباجار موصل سه هیوین بری خو قرطال بکد لمالکی بویا و آگهداری روشا وی باجاری بویا او بیجید روشا موصل گلک خراب بویا از حي الزراعة وحي الإصلاح وحي الحدبة وحي العربي اتما بان هالشارجة يجي معسكري جيشن المالك بو ويدي ترمال بو استهما هالمسلمون روشا يعني داعش بخوا يعني قاطعن هبو يعني روشا انا قنج بس ام مدني يعني الشعب المسلم ناقنج بو قال لك يعني داعش بنتلو تعادل ماكل وسا تعادل وانجي كليه جزارده وی کچا ازیدی کو نویا نسر و چاونوی نجی ناوی وی بهتا دیار کرن کرستین خارنه پریکا ولات سوریات گهجنا باجار موصل چند مهک بو بهای وان گلک گران ببون جلای خارنه و نوکر روشا خلکی گلک خراب بویا خوارنا بهايا اجبر في تشتي خلقي موصل مجبور وكب يعني بيها على داعش وان تشبه كل وحتى داعش قومي يعني امي في عمله بدلين يعني بلا بيد رابي بري هر وگوی ودگرا اوی گوهداریا داعش نکتن دستو تبلین وانات برن و گلک جواناجی البانت بلندا هاوتینا لورا بشک لعرب موصل جنه چاری وجنه بونا کاری او هاری کاریا داعش دکن تعدل قال يعني خلقي موصل مجبور بود نيفيجي مجبور بون يعني وكا ازديا تزاني يعني مصرفه او بشتي كما تشتكل لستوان نماي نيفي خلقي موصل مجبور بود بيها بالي داعش بس وان جيت في داعش جو بساقط يعني جبلی زوگردان روزانه 100 بو 105 خیزان لباجار موصل اشترسا هرشیو سردریا خرابات داعش درون هر ایک جوان خیزانا دناف برا 2000 بو 6000 دلاران خرج دکد حتی کل بند صلاتا داعش در باز دبید كل يعني ومدرسة جي رمضان دا داعش قبولنا كجنك دركبي لازم بس ميربن يعني كانوا يقولون همود قلتنا بس يتخوارنا وهو يعني يجي الكاغرة لا تشتاق قبولنا كن بيبكن بس خوارنا او کچل سی آبا سالا چویل شنگال کفتیه دستین داعش پشتی 20 روزان او بریا باجار موصلو حتی بری دمکی اولوی باجاری بو بهاری کاریا حکمتا هرمی اوش دستین داعش قرطال بویو نوکد ناوا کسو کارن خدایا نزی هیوکی اف کچا کردای زیدیل باجار میسل گو پهسترین جه داعش العراق دا قرطال بویو گشت یا باجار دوکه هر وکی اوت بیجید نبتنه او کردین دستین داعش دا حول دادن خو قرطال دیکن بلکو خلکی موصل بخوجی بریکا سوریه دیسان بو ترکیه دیسان جی بشکی دی بو باجار بغدا بشکی دی جی بریکا کرکی که حول دادن ناوا میسل دا برونو خوب گینه جهن امن ناصر علی روداو کمپا خانکی